Ada yang memancing, bagaimana? Mana ngarang kitab 500 kitab, saya harus dipamerkan? Sorry, kalam itu. Makali inna kalimah kitab fa'alayyakum faqali alai inna kalimah ummati fi inna kalimah fil Allah. La syidi inna kalimah Mekah Madinah la qali inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makali inna rahmatan sahabat Sayyidina Ali, Umar, Utsman, Abu Bakar la qali inna kalimah fi ma Allah subhanallah. Makali inna rahmatan Indonesia ma faqali inna rahmatan wa makali inna rahmatan Islam Indonesia ma faqal asyidi inna kalimah fi ma Allah. Naam faqali inna kalimah Indonesia makali inna rahmatan kitab makali inna rahmatan Quran fa di inna kalimah Indonesia faqali inna asyhadu anna kalimah firman Allah alhumma kali inna lama ummati fi inna kalimah firman Allah. Keprok atuh.